ngaha ariko aho twasengeye numvise ushobora ko turagira ngaha twose tubizi. Kandi ikindi kintu naco naje ndumva ariko ndabiga cyane n'umumera Yesu ariko kumvira mu ntacu mu Yesu nahi ukomera bashi Yesu. Amen. Amen. Nani shime cyane. Izinare ni nziza cyane kabisa. Amen. Amen. Yego gatanu barina abisengera ibikora abasimbutse. Se bisoko asheza n'umuntu y'ibintu ashira mu kiranza. Hama umutaje wari baracitse. Zabona umuntu ampaye mu miliyo umuresha. Amen. Uri ashiro. Umiliyoni araguma umuresha. Amahera yari yaniranye dashimira bitsinonsira. Nasigaye ikoroka mu madeni y'abantu. Ariko nifite ubundi ko ndafata inyungu batama make imani shimwe pastor amen cyane Mane nitwaza babayira cyane nkala. Twakoze kwa ngondozana. Mane shimwe. Abo usanga kuzana ibintu ku kibanza atari akaguha miliyoni ati cururitse utanaye umusavye atakiri miliyoni ariko amasengesho arakora cyane ntakora turiko turaserebera abantu atagira ifatika kugira ngo baronke uburyo turazana Imana irazana amafaranga ndafashijwe no kubikoza. Yesu ashimwe cyane. Ngoma nshimira Imana ndariko nabivuze nabyukijwe kwa Mungu igihe hari umukozi w'Imana ngaha Kristo umwe yaherukaga hariho yakuye hasi avuga bati hariho umuntu afise umutima nukuvuga baba bawukwega gutya aramukura hasi nanjye urabona kwicara hajya nari maze iminsi umenya n'umenya adarakarandura umutima gutya mumva nyine umenya nushariruka burya munsi nyene nanjye yasengeye burya nanjye naciye ngira ndagomba rero kushimira Imana ukomera amashi umwami wa Yesu. Amen. Amen. Foto gushimira Imana kwa marubise pasiteri yari kumwe n'undi mukozi wa senga n'asenga ati ibyari bintu rero nawe utabobotse gushimira Imana ko yafashije kwijamo umuntu yarasenge ko yaramusetse ko agiye gukora ikibi akagira ngo gukina asanga yagikoze rero ize ndaraba nasanze cyakoze kabisa ikintu nshimira Imana nuko yampaye kucakira kuko iyo nashakira ari naho byari kuba mu nyuma ariko n'umutwaro n'amahanga pasiteri bariho ndamuwahaye nshimira Imana ko yampaye kubyakira Imana ishimwe cyane ikigira kabiri naco tubwiye twandika imitwaro pasiteri Kristoka rero kuri yumva indwara natanze iyo umuntu kuri bizatura numva meze neza cyane warakize muri make indwara wari urwaye ukomera amashi umwami wa Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye mpagaze ngaha nshimira Imana cyangwa ntakora gusengera ngaha itariki mirongo irindwi z'ukw'icyenda tubanye n'umukozi w'Imana arasengera kugira ngo ubuzima y'umuntu w'inyanza guhera ico gihe ntangura kuvuga agasenga n'isongesha kenshi rero byari hirya y'ejo nari nicaye ngaha pasiteri arambwira ati umaze iminsi urira Imana yayabonye iguhaye ubuzima rero ibyo nibyo nagomba gushimira Imana none ubu naho umukozi w'Imana tuvyatiyane ngaha imana Imana ikimukoresha umubwira iti aguhindurira akazi nibyo nagomba gushimira Imana kuko Imana iri kumwe nanje. Amen. ngaha naje mu gatondo ariko narinze ntakomeye kuko narwaye ndagwara cyane nigari ndahera ndende cyane natashe ngenda n'amaguru nyine byanka byaka gushika muhira uburyo nshitse munsi y'umuhira aho ndashika muhira biranka ndajugurira cyane ndatubwiye ndaryama ahantu kibarabara ariko Imana yafasha ndaruhira gushika muhira saa 10 none intege
nashitse ndyama cyane ku buryo saa 10 nake ariho nabyutse numva ntameze neza cyane, ariko saa 11 Imana yakoze igitangaza, numva ndafite Imana ishimwe. Amen. Bamwe mu kazi. Amen. Imana ishimwe ko yagukijije umusonga, dukomere amashyi umwami wese. Yego umunyeshuri ajenga muri Pantasi abajenga ku ishuri uburinzi ngaha byarangoye ndashimira Imana. Amen. Ni umunyeshuri ataraza hano byaramugora kwiga ubwenge wapi, amaze gushika hano Imana imuha ubwenge. Dukomere amashyi umwami wese. Kuwa mbere nafashwe n'ibintu bijyaga mu nda biza guhurira mu nda bimbabaza cyane rwose, ariko cyo nibaza yuko ko hari uburibwe bwo mu nda sinajya kwa muganga. Kuwa kabiri niho numva bifata cyane, bifashe cyane ndasenga na telefona na pasiteri namubwira ingene ngwaye, arambwira yuko afasha gusenga. Niho rero nasinzira kwa muganga barambwira yase numva mu nda bikodasha n'umuriro, bona candonka ibyaro vere yani bagurira muri Forever ndanwa nawe numva ndabihejeje wapi akigere, ariko rero baranyanizeye yuko nzakugenda. Niho rero kwa gatatu nacanza ngaha rero nta muntu akiri umuriro. Niho rero bishika ngaha batarasengera no kumusengera, nari nicaye ngaho niko bwaburibwe bwatera bukungu. Niho rero bamaze kumusengera navuye ngaha bwagabanutse cyane, genda no ku kazi nari nzi yuko genda ku kazi. Ndashimira Imana cyane rwose kuba yarangijije, mumfashe tuyikomere amashyi. Nanjye mpagaze nshimira Imana, nari maze iminsi ntafise amafaranga mu mufuko, hanyuma ku munsi w'ejo mpamagara abantu bo mu nzu ndababwira ati nzoba ndi ku karago, baca bambwira ngo niwakire amafaranga uzogenda utwaye. Yesu nashimye. Haleluya. Ikindi naco uno munsi mu gitondo aje gusenga twahuye n'umuntu twaherukana imyaka, ndamuhamagaye atamboye turaramukanya acoma amafaranga, nari nje gushima Imana rero. Amen. Imana itanga amafaranga mu izina